Lefelo le ka Strandfontein le theilwego ka moragonyana ga ge Presidente Cyril Ramaphosa a fetša go bega molao wa setšhaba wa kiletso ya taolo ya mosepelo. Batho ba ka ba go 2,000 ba filwe bodulo bjalo ka karolo ya maiteko a go fediša go phatlalala ga luba la COVID-19. Go tloga mathomong go bile le dikgohlano. Se se dirile gore Khomišene ya Ditokelo tša Botho e kgopele mekgatlo e mmalwa ya dipolitiki ka toropong ya Cape Town go lekola maemo ka kgwedi ya Aprele ngwagola. E fela ge bahlankedi ba goroga ba ganeditšwe go tsena ka gare. Ka morago ga dibeke tše mmalwa, mokgatlo wo o ikemego wa Doctors Without Borders o file Khomišene tshedimošo ye ba ihweditšego ka ditiragalo tša lefelo le. Gare ga tše dingwe ba hweditše gore ga gona ditirelo tša maleba tša maphelo. Moetapele wa Good Party ka profenseng o re go bile le tshepedišo mpe go tloga mathomong. So now we need the mayor of Cape Town to take action against the CFO and the city manager who managed the deviated procurement process. ANC e nyaka gore ba lekgotla ba hlokomele pego ya lekala le kgethegilego la Dinyakisiso ka leihlo le bogale. What the report does, it vindicates us as African National Congress. You will recall, we led opposition parties to Strandfontein concentration camp, and we were the ones who raised an alarm about dubious activities by the city of Cape Town led by Dan Plato and J.P. Smith. Bahlankedi ba golwane ba toropo ba re ge ba ka hwetša gona le bohwirihwiri ba tla tšea magato a thatafilego kgahlanong le bao ba amegago.